Reka nerekeze ku mirongo y'urugamba mu makuru ari kuvugirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'agace ka Remera, ndetse aka gace ka Remera ingabo za Wazalendo zirimo kwigamba kwica umutwe wa M23 cyangwa se kwivugana umutwe wa M23. N'ibitero byagabwe n'umutwe wa M23 ariko biza gusanga Wazalendo ihagaze neza, ndetse biza gusanga ihagaze byuma. Dore uyu mutwe wa M23 kuko uri kugenda utsikira ahantu hamwe hamwe hagiye hatandukanye. Leta y'Kinshasa iri kwigamba uduce dutandatu yigaruje muri iyi minsi, ndetse ni n'uduce yongeyeho kugeza ubu ngubu ikigaruza n'uduce tugiye dutandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ikavuga yuko iri kugenda irwanya uyu mutwe wa M23, ndetse bigakunda kuko uyu mutwe ahantu hamwe na hamwe wari waramaze gufata, kuko mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye hari ibice Leta y'Kinshasa yamaze kugenda yisubiza aka kanya. Ndetse niyo mpamvu nje hano ni nayo makuru atugaruye ku mirongo y'urugamba, niyo mpamvu ngira ngo duhurire hamwe muri politiki na diplomasi biri kuvugirwa muri kuri uyu muyoboro. Nimba ari ubwa mbere hageze ndakugukanda subscribe, ugafungura inzogera, ugakanda like, warangiza ugakora share kugira ngo ibiganiro amakuru tubahereza bijye bibageraho 5 kuri 5. Reka twinjire mu makuru ari kuvugirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndaza kwibanda ku mirongo y'urugamba, ndetse ndaza kwerekeza Kivu y'Amajyaruguru Goma. Umutwe wa M23 ugeze hariya by'umwihariko Kivu y'Amajyaruguru Goma uri kwataka bikomeye cyane, ndetse n'ingabo za FARDC cyangwa se abarwana ku ruhande rwa Leta y'Kinshasa. Uyu mutwe wa M23 ufite ubwabo bukomeye cyane, kuko uziko iri joro ridashobora gucya ku mutwe wa M23, kuko isaha n'isaha umutwe wa M23 wakorwa Kivu y'Amajyaruguru Goma, kuko uduce tumwe na tumwe tugiye dutandukanye uyu mutwe wa M23 wamaze kuba wakamburwa n'inyeshyamba n'ingabo zirwana ku ruhande rwa Leta y'Kinshasa. Izi ngabo zirwana ku ruhande rwa Leta y'Kinshasa zongerewe umushahara ukomeye cyane, ndetse zihabwa agaciro, ndetse nyuma yuko zari zarateshejwe agaciro zisanwishwaho abacancuro, ndetse bikaza kurangira n'abacancuro nabo bagaragaje imbaraga nkeya, bikaza kurangira nabo bagiye bafatwa, ndetse abandi bakoherezwa iwabo. Aba bacancuro bahembwaga amafaranga menshi ugereranyije n'aya basirikari ba Leta y'Kinshasa bahembwaga, ndetse bahembwaga amafaranga make, ndetse ngo nayo kuza bikaba ibibazo. Ubu ngubu rero Leta y'Kinshasa yatanze amafaranga afatika kuri buri musirikari wese urwanira igihugu, ndetse bavuga yuko buri musirikari wese urwanira igihugu agiye kuba yemeye kwitangira igihugu cyo bitewe n'ukuntu bafashwe neza muri iyi minsi, ndetse bagahemberwa ku gihe, mu gihe izi ngabo zoherezwaga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwo kurwanira na M23 zagaragaye nk'ingabo ziciriritse. muri abazi ko ari abarumaniya b'abacancuro bagaragaye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baciriritse, bicazwa hasi n'inyeshyamba za M23. Icyo gihe ngira ngo murakizi inyeshyamba za M23 zari zifite umuvuduko udasanzwe cyane, aho zaje zigaruriza Kivu y'Amajyaruguru Goma, Bukavu, ndetse n'ikibuga cya Kavumu, Katana, Walikale n'utundi duce tugiye dutandukanye, n'ikindi duce tugiye dutandukanye. By'umwihariko rero uyu munsi cyangwa se aya masaha imirwano iri kuvugira hariya Remera, mu gace ka Remera, ndetse ni naho inyeshyamba za M23 zikubitiwe bikomeye cyane, ndetse zikaza gukwira imishwaro ku mirongo y'urugamba. Wazalendo irigamba gukubita abasirikare ba M23, ndetse abandi batari bakiya ku munsi w'ejo baje gufatwa n'ingabo za Leta y'Kinshasa, ndetse bafashe umusirikare umwe wafashwe, ndetse abandi bagera kuri 15 baza kwicwa n'ingabo zo ku ruhande rwa Leta y'Kinshasa. Aba barwanyi ba M23 batezwe ambushi ikomeye cyane ku munsi w'ejo wa mu gitondo, ndetse no mu gitondo baje kwivugana abandi basirikare, ndetse baza kwigarurira n'utundi duce tugiye dutandukanye. Izi ngabo zirwana ku ruhande rwa Leta y'Kinshasa, ndavuga za Wazalendo, hagaragaye igice kimwe cya kabiri cyazo zikiva kuri izi ngabo, ndetse zikaza kwiyunga ku mutwe wa M23, uvuga ko ari abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ko baharanira kwisana kwa muntu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mutwe uri gukomanga by'umwihariko Kivu y'Amajyaruguru Goma, ndetse uri gukomangirwa cyane bitewe n'uko Leta y'Kinshasa iri kuvuga yuko ikeneye kano gace biremereye cyane, ndetse ko ari nako gace k'ingenzi, ndetse ikaburira abaturage by'umwihariko bakiri muri Kivu y'Amajyaruguru Goma ko bagomba kwitonda bagashishoza, mu gihe M23 yaba yarakoze icyo bita gushinga banki, ndetse no gutangiza ibikorwa remezo bigiye bitandukanye, ndetse na banki bashinze imeze nk'iya Leta y'Kinshasa. Ndetse biri kuvuga yuko rero iyi Leta idashaka ko uyu mutwe wa M23 ukomeza guhugira iyi banki, ndetse abaturage bamwe na bamwe badakomeza kugomba kubitsa muri iyi banki, ndetse ugakomeza uburira cyane abo baturage. Leta y'Kinshasa irakomeza igaragaza impungenge zikomeye cyane ku baturage bari mu Kivu y'Amajyaruguru Goma, ndetse ibabuza gukomeza kubitsa kuri iyi banki M23 yamaze gushinga, kuko bavuga yuko aya mafaranga ashobora kuzajyanwa n'inyeshyamba za M23 abaturage baba babitsa muri iyi banki, ndetse bavuga yuko iyi banki ikora cyane, ndetse n'abaturage bamwe na bamwe bamaze kugenda bayibitsamo amafaranga yabo. Ndetse rero bavuga yuko izi ngabo za Leta y'Kinshasa zivuga yuko ari nko kwifashiriza uyu mutwe wa M23 bitewe n'uko wamaze kugenda ufata amafaranga amwe n'amwe y'abaturage akagenda abikwa muri iyo banki.
bari kuvuga yuko isaha n'isaha rero izi nyeshyamba za M23 zakurwa Goma bitewe nuko umuvuduko wazo wamaze kuba wagabanuka, ndetse abatari bake ba M23 bamaze gushyikirizwa mu maboko ya leta ya Kinshasa, abandi bakomeza kugenda bicwa gake gake ruhongorongo mu mujyi wa Bukavu, ndetse no mu nkengero zawo hagaragaye abasirikari batari bakeya ba M23 bishwe, abandi bari kugenda bafatwa bukware, ndetse bari kugenda bafatwa mu nkengero z'umujyi wa Bukavu bagenda batoragurwa bigiye bikomeye. Ubu ngubu rero ikitugaruye ku mirongo y'urugamba ni kimwe, icyo usabwa ni ukanda subscribe, ugafungura inzogera, ukanda like, urangiza ugakora icyo bita share kugira ngo ibiganiro n'amakuru tubahereza bijye bageraho 5 kuri 5. Ibyo biri kuvugirwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byo ni byinshi, ndagira ngo tuze gusubira n'amakuru igice cya kabiri gikurikira.